Milarte news clear tu te chibai vek ule tun trum chu kim le kane te in chen thu thang leng vel kara Jeffrey Star lolan ve chung chang te Ariana le Dalton te in hwal an man mo ma em ni ti te le Demi Lovato Doja Cat le Cardi B te chanchin ngainatute tak tak en hole te ang Celebrities dang tam takin an lo ti to angin Demi Lovato po in mi pui mit fuk na hau te chu heng chileng kara party le in mu khom na sang sanga an tel wangin zo na pakhat haute mangin akap sak mai ente mo khoilaya emo chian thaber te ne na len kho thon vel chu kan chak ve chiang alom ma se second khatlek bawra khan thir chinila chileng kara kan meka mitam jok chu din mun thalo taka omen andam lo bel sela na nei lo zat la an pung chau na sa hle bok nom ta ka chon man thei hun chu milare mo lar kher lo po in kan ngak thei lutuk mase chen khat chuan he thil hi an langai poimo tok lo ni in alanga chutiangin tunaya Bahamasa influencers tamtak Charlie le Dixie D'Amelio Chase Hudson Noah Beck Avani Greg le Maddie Monroe te chol manglai mu anni fans tamtak chuan a hu hawa hetianga chol nuam taka an man chungchanga an ngai dan hi soi chuak to ma se Demi Lovato hi Milarte zinga angai dan soi chuak nai Viber ania internet a an thalak dar vel hian atilom vaklo ani nge yang a Instagram story a chuan meme pakhat a reposta chuta chon zirlai pahni pakhat jok ming influencers ti le pakhat jok ming midang an thu o izongte ti te chuan tubalian tak kengin Instagram stories tilum le mayamia party na ti a inziak ani he meme demi in a repost na a hian ama tongkam chuak nge yin makati engthil te lul nge invite hianin ti in azotani azo na hi atoi felin achiang hlebok aming merin tuma soilang lawma se fans te chuan influencers te ka na meme ani mewa wangin chu post na ko chu chiang takin an shangal theiani tamtak chuan demi post chu screenshotin TikTok lama anlung oilo na ti lanan an mangzuya mi pakhat chuan Billy Ariana le demi te social ni chu hangai to ve chinte anlangai thalo zui za thak lutuk ti in alo komena pakhat dang le chuan heng influencers ho hian an ma ni ngei pu in anti theilo lai hin ina tura minzil antum chu nia ti in alo comment ve bok achinte phei chuan bimal takin Charlie an bayani influencers te hi anzin veiwak mai ni lafin ina anom chung po in punkhom le chuawa vel an sim theilo ani bera Charlie le Dixie te hi James Charles Rowling John Legend hla Jingle Bell Rocksa TikToker dang chanem taknen an lam lai mo an ni le a James chuan a video pahni na hian comments a off tamaka a video masazok soisel na a chan na anga angai thayani demi mai ni law celeb dang Billie Eilish le Ariana Grande te po in hetianga ina tom na dan zom lo te hi an lo per ve to a Jack Sangnan interview an nei na a ari chuan zo na zotin he shila tak re nu po ngak thailo khopin Sadi Rancha kalkan chakem ni ti in Edison Ray le Bryce Hall te chiang takin asoi chana atnuwa Edison chuan ari thu soi chu asoi dik cha ti in pom thap ma se mitam tak chuan an la zom chuang lo ani mel hle ani inai khan he shi in athen be zel tur chiat na lakachang nun I chan him thayani ti in shala chuwangin iti tur chu ti in ina omla Max mang war bokla apoi mo dang zong po ishat vek kha chuan Ariana ming soilan taka chuan Dalton nen anin hwal na chungchanga lut vele zoyang thudon na pakhatin entertainment tonight nena asoidanin ari chu achian ten Dalton nen anin hwal na chu anman mo ma nia an ngai thu ashila thudon na chuan Ariana le Dalton te chu tuna chuan anin pangai hle a mase an chian te chuan in hwal na chu anman mo ma an ngai thu le anda ireyang em ti vel zona an nga thu asoyani ari chian te ngai dan hi tom puin anin hwal ma iti venge Dalton nen anin hwal na hi Ariana tan a chabera ingai dan te comment lama ilo soi ve donia ole Doja Cat hi ingai na song takani chuan zai thiam lar dang te nen an tho hauna music video I muthoi mai thayani he zai thiam hian Twittera chan na yin ka follow hlom hanring chin te ti in atuita zai thiam dang te nen an tho hauna tura machop anei min soi mor mu na ani thei mai angem Twittera mi pariat a follow mek te chungchang a soina ani ti chiang takin kan she thaya The Weekend baka Megan Thee Stallion Sawati le Ariana Grande te po heli sa hian antela tunen ber hian nge thokdun se iti comment section a ilo soi ve donia Cardi B chungchang soi ve le te ang
he rapper hian Instagram a offsetin among tam le lam avon lai chu aposa fans te chuan adul zo ke mo avon ti in arai thu thang anti dar chiam mai ani karde chuan lo she thwa hin Twitter lama IG a setin kamong tam avon lai post tu mi ten comments lama rai por dula vone mo anti da ya sexy tum hlo cham ti in atuitani hela hi ka soizui ve cha kat tulai borua ka thil ei tui si mong lam pau tur zong zong malama pau ta jok in lo om ve ni chuan comments lama lo in buang ve te u a thak e mai in share tang ti ang u October na atan Kim Kardashian le Kanye West in chen thu thang le Jeffree Star chungchang thuleng vel a chat theita a chiang zokin I han bi le te ang nang po in ilo she thoi ve to nge yanga Kim Kardashian le Kanye West in chen tur chungchanga soi atam hle a hetia anin lei chin na a boina ne unewan to lai hian in chen thu thang aron lang ta hlol mai ani page 6 second thu don na ina soidanin Kim chuan anin lei chin na hi akham to a divorce lawyer po arwai to hialani TMZ le ero chuan Kim le Kanye te hian anin nei na chungchanga counseling anlala ton reng ni in antar langa ma se in chen theidin huna ero anding rengani chuti lain Us Weekly ero chuan page 16 anin chen chungchanga an thu tarlan hi Kimin asiat puilo thu an soi vele thunga insider lampo in Kimin thu anti fel tak tak ma a in chen feladu soi hauna akal vel mek bok Kim chuan anin chen na chungchanga PR campaign chu thunun du in thuleng wa khi asiat lo thu soi ti in anjiak ve bokani insider tho hian thudon na dangte ang thovin Kim le Kanye te hi chulkar tam tak anom dun to lo mai ba ka Christmas chol po an man dun lo thu an soya Us Weekly in Kim lawyer Laura Wasser chuan na thul me lavin Kim tan ni kum ni puilai chang to khan a thok rim hle ani ti in a soi boka chuwangin Kim le Kanye te chuan counseling la nei rang ma se heng report song song atanga alan dan hian in chen chu an nai hle ti asiatani heti la hian TikTok lama chuan Kanye hian Jeffree Stars along muchin rengem ni ti in thuleng vel atam hle a chuti la yin Kimin CNN reporter Van Jones a move thong angin an soibok Kim le Kanye te in chen thu thang alen vel reng la hian TikTok lama chuan Kanye le Jeffree te in kung kaina ni o malang lam hoi video tam tak adar mega chutiang bokin Kim le Van te in kung kaina lam hoi video po athenin anti dar ve mek bok Jeffree chuan social media thu thang mek chungchang hi ronbo soi ve fatin ama sapera he thalak hi aron phaulanga captiona Sunday service satan kain peito ti in asoyani chu Kanye gospel group kha ani ti kan che cheu bok Kanye nen anom mek na Wyoming achangin Snapchat stories te aron nei zui bokani heng zong hi thu thang bel chanan ala tok lo ti ni om fashion Jeffree chuan Twitter lama tweet le in heng internet an chui tu te hian tinge ka sangla sa thalang hi tunge ani shat phetan tum aron ti zui sham boka thu ati tam zwalin Kanye ani angem tia mi te ngai to na kai pen le atum ninge hin alangani ma se Kim le Kanye te lam nai taka changa thu don danin heng injin omlo sanna thu thang zong hi thu dik lo ni in alanga Kimya te nai tak pakhat chuan Jeffree le Kanye ti chungchang hi adik hlol lo ti in e-news ashila e-news thu don na dang le chuan Kim le Kanye te hi no pangte wang chawin anin muchina ma se an cheng dun lo shim Kim chuan anin nei na hi atop to ti asia a asiat na po arei le deu to ative bok insider te chuan Jeffree le Van chungchang hi NBC News te shilin Kim le Kanye te hian anin lei chin na a buaina satya an nei thu ashila midang inrol an omlo ati bokani heng buaina le thuleng vel tam takara hian Kim chuan anin lei chin na a hian be seina ala nei renga e-news report dan chuan annu pa hian counseling manga anin kar siam that antuma in chen chungchang soilan ni ma se Kim chuan thildang song a yin anin lei chin na chuan thatlam pan se adu thu asoyani Jeffree le Van te chungchang hi do thu mai nia alan le lai hian Kim le Kanye te ero hi chuan in chen an la chuang haup lawani ole khati song khatun chumatan chuan ni le phot mai sela Milarte chanchin ngainatute tak dang te nen kanin mule thwai don nia